Awusia mesan ema akwaba eba je Ghana television so enenso ebre ason se the flight jumedie no mede eba na mede beso wo se ene da edikan a o hwemi ane amesro ene se wo be subscribe na wa share na wa like na wa san so a comment ede amame meda se oye ne sa ede amame jumedie abafo bi airtime chi General Organic Foods edi nuane papa nuane nuro ahyemu ma a woni ema no kofa wo ha anase atiti bia emfa emre wo yefun anase nipadua no enuane papa enuane no ahye no mankonko nte sam gari Tom Brown hausa koko neat fufu ni nyina eyade a ebi ewo edwa so a ofa number no ewo screen na se na se ofre na Brown ba bia wo bia no odi bi ebebro kama pa sa enso na Glate and Glow Cosmetics omonso omo number egu screen no ase se wo penkum papa e de asiesie wo honam asiesie wo wedi kama so ye oba wo ye be ma ene emofra nyina obetimi enya bi ewo Glate and Glow Cosmetics na watimi de asiesie already kama pa Kinaata ba center enso esebra na enhwe wapomu enhwe onipadua no mu nia enkoyie anasa nia atosin atechema ewo nipadua no bia no Kinaata ba center for ho se ombehwe na ni nyina atimi afri honom na wonso atimi enya hoden agina online so medi ede afia be fi twemi na mi twemi ho sima emra. Oh, Doc. Yes, I want Doc. I want to know your day. No, that's why she have said you are not on your man. No, say the young kukru. So when your stomach was up, said the young heartburn, so as I become. Let them cry. The meaning said if you are be forcing I don't know. Test results naturally say when you malaria when the moji. Yeah, TD. Yes, malaria. Nani yem no so we no here. Kinaata tomac and Kinaata malake. Fama no nano ho betono. Malake, and Kinaata tomac. I'm on my free. Kinaata malake, eyema obi a wanya malaria fever. Na Kinaata tomac mixture, eyema obi a wanya heartburn, indigestion, ena ne yem eyene ya. Kinaata drui, FDA ahwehwe magia tum se eye. Meda wase se wajebre atweme na mako aba flight jumedie no ene yetu ne fa no ba bia yede kọ anase onipa yede ekọ na kache eye abrante Kelvin Prince Boateng oye boboni obobo oye footballer chese wa bobo agini di ewo amanone empen bebre sanso na Ghana hanso no wa bobo ewo hanom amaye empen oye Ghana ni esan free amanone yenka na sa na Kelvin Prince Boateng odofo se obeka ye mreka krani na beto odwa se abrante esisese wafa Yesu ese ne kra agenkwa wafa Yesu ede na abonebo odi Yesu aye ne kra agenkwa enu nti okobo esu ema ehunfoni any videos ahodo nyina ebeto abonten na sesi ade Kelvin Prince Boateng se wa bo esu awie di a ene na nia wahu a ema na ni gie eye bi ni bibia eye Yesu Kristo osese Yesu Kristo na ye ni bibia enu ti sa asem papa yi a wate no ono nko a omfa enhye ne ho amfa ensie enu ti no obeka anase obeche ama obi nso anase afofro nso atibi enu nti Kelvin Prince Boateng ede Yesu a wafa no edi djuma a chese o che nyame so na nipa one no eche asemi anase asem de da ono no wahu eye abrante real Ferdinand ono ena one no eche nsemi a wachese wa kire Yesu suma esom bupa emanoma atade ehye ni nyina no chese obi a Jesus skin ni nyina ya chowo so yanko Kevin a video na ensama sisia. And then the only thing what saves me right now, will give me peace, happiness, and everything is, I want to show you guys that Jesus is king. Jesus is king. John 14:6. Like, So you're seriously, this is, for me, it changed my life. Totally changed. Oh, you are, wow, do any creature we see akoshe na what do so etie said the age 7 no esifa etwegu na just like Kelvin Prince Boateng and on watch that Yesu mu ode eche bibia ni ji a wanya sesi na braba wo bo nyina no Yesu Kristo na oye na die enyina enti won so afa Yesu ana
ne waga say ya no na fa other form that was say ojebre na ohwe me de wo see the flight dwedie no aha na me de wo AC General Organic Foods Kinaata Terba Center Glitz and Glow Cosmetics and me sponsors are omo eboa me Edmond Opoku Sechi Falkenberg na me producer me di de afia befi everson share bi me da was me wo London baby me wo ye Walthamstow wo we hie nkun bi so wo Manchester wo Birmingham wo Northampton wo Southampton Milton Keynes outside London baby wo contact me mami wusu anase Helena baby a wo bia so far as wo betua wo postage ye be postu e dia brew se wo ye kokko se wo ye tuntum wo ye ho ne ho kala bia wo ye wo bi ho ye fita be enkum bia wo pe bia wo benya bi ana obi ho a wasra I had enkum no odin no na ma ne kala no ni body na ye basa hydroquine no asay kala no na se wunya glitter and glow na wo start it beginning no ube hu se repair wo kala no repair wo kala no ube ye kama ube ye kama say de mi gina hoy small girl hey enku no baby nya fe na wo betete samna asra wo ho obi wo na nso oben ye wo na nso oben cream ye wo can I say stretch marks bibia anomu ye wo whitening wo se wo a wo ye kokko wo ye fita wo pese wo ye fita bibia wo pa wo hwi wo ringe Santiago kra anase na brown wo Ghana enkum bia wo pe bia wo benya bi na me de me ka landing for contact me a bibia wo bia me de bebrel me wo fie me de fie 24 hours enti anytime bia wo pesa wo frame me numbers me ni nyina so a ba bia wo bia de how bia wo ka kire me a me sort problem na ma glitter and glow na ye wi ani aba organic product so konkonte enkate rere edie esese kwa de wache powder ye wo prekasa powder ye wo ginger powder ye wo honey wo ho bibia konkonte ye echese enwo zomi everything bibia wo de wo hwehwe sa product ya Ghana hwehwe Nana Brown anase Mr Santiago eba landing so a contact mami wusia Helena baby a wo bia no ye di bi bebro bibia wo ho wache powder kran so e wo ho enti bibia ni ho a wo hwehwe a won sanka enti ni nyina ye Glitz and Glow.